Bathandekayo, empilweni akukho lula. Ngeke udle okuhlafunwa ngomunye umuntu unone. Ngeke unoniswe ngamathe omunye umuntu. Ngakho uma ufuna empilweni ukuthi uchiye umzila ongacitshiyo, ilegacy, kuzomela usebenze nzima. Uyibambe ingqamo uyibambela ngalapha esika khona. Umoya uphambane lawo. Uchaphe umfula ugcwele. Ngokwazi ukuthi impumelelo ingaphetsheya. Amaqhawe wonke siwaziyo, wonke sizwa ngawo, asebenza nzima ukuze abe ngamaqhawe. Lalabelele khona abanye kabakwazi ukuthi babizwa ngamaqhawe. Kodwa ngesikhathi bekwenza lokho, babekwazi ukuthi bangamaqhawe ngoba iqhawe elihle nelizaziyo. Ngaba nguJesu, unobunzima wabhekana labo. Wayelingwa esenzwa konke, ethandabuzwa. uMandela wahlala iminyaka emingaki ejele? 27 years. Ngakho ke lawe mawufuna ukuchiya ilegacy, kuzomela usebenze nzima. Even abaculi namhlanje bakuthiwa ngama legends, bona bahamba bengazi ukuthi bangama legends. Umculo wabo uyaphila namhlanje ngoba basebenza nzima, babuya lento engeyabo, engavamanga. Mawusenza into efana lo omunye, uphila ngaphansi komthunzi walowo umuntu oyenza into efana le yakhe. You are not relevant. Umuntu orelevant ngulo owaqala lento oyenzayo, ngoba sonke isikhathi lento yakho ikhumbuza abantu loya owaqala ukuyenza. Thina esikalangeni sithi abukho utshani obungamila ngaphansi kwesihlahla obungakwazi ukukhula budlule leso sihlahla obumile ngaphansi kwaso. Ngakho mawufuna ukuthi to leave a legacy kulomhlaba, kuzomela usebenze nzima. Bakuthandabuza oThomas, kodwa wena usuka wazi ukuthi uqondephi ngalento oyenzayo, njalo uyayivuma ukuthi lento iyasebenza. Sebenza nzima mawufuna ukuthi uchiye umzilo ongacitshiyo.